Ngibingelele emphakathi wonkana. Lo okhulumayo ngumakhosi ngwakaXaba isibongo, kodwa mase ngethongweni ngumakhosi uGumede wakomnguni kophakathwayo koQwabe, okhule endaweni yaseMpangeni esikhawini. Ngiye ngafunda khona ngaze naqeda khona. Ke ukugula kwami, ubizo lami liye langiqala nje ngisakhula, ngisewumntwana. Bengumntwana nje ongadlali kakhulu nabanye abantwana, ogulayo kwesinye isikhathi. Kwaba kanjalo ngase ngakhula. Ngithe sengikhulile-ke izinto zaqala zabheda, kwahlakazeka. Kwatholakala ukuthi-ke ake ngenza amagobongo, mhlampe kuzobe ukuthi kancane izinto zethu ukuvuleka. Ngawenza amagobongo, kodwa-ke awazange angisize ngoba ngiye ngaqhubeka nokugula, ngaqhubeka namaphupho, amanzi, amaphupho okuthwasa, amaphupho asolwandle. Kwaqhubeka nje izinto, kwagcina-ke ukuba ngihambe ngiyothwasa. Ukuthwasa kwami ngithwasele endaweni yasemthwalungwe kaNomakhelwane. Kwaze kwaba ngiyaphothula, kwaze kwaba-ke sengumakhosi, senginesigodlo. Esigodlweni-ke ngiyalapha, silahlilwane, siyabageza abantu abanamabhadi nabahamba bashonelwa. Siphinde-ke futhi abanamacala, inkinga zemsebenzi, amacala emsebenzini, abaxoshwayo, siphinde futhi sibasebenze amacala bewawini. Siphinde-ke futhi sithwasise-ke la ekhaya, senze namagobongo kakhulu abagulayo. Siphinde futhi sibalaphe. Masenza amagobongo, kungenzeka ukuthi ubizo lakho wena alusho ukuthi thwasa, kodwa wena ufuna ukudla nje amagobongo ukuze kuqaqeke izinto zakho. Siye sikwenzeleke amagobongo, umndiki nomndawu, bese uphothula. Uma ngabe ubizo lakho liqhubeka, ubusuqhubeka-ke bese usuyathwasa-ke. Ukuthwasa-ke yila uvuma khona idlozi, ufake ibomvu, ufake icaku, udle izinkambi ezahlukahlukene, unqwambe, wenze yonke leyo nto. Siyaphinda-ke futhi-ke siyahlola abanezinkinga, phinde futhi sibahlolele abagulayo nje ukutholakala ukuthi bayagula, mhlawumbe ushawe istroke, mhlawumbe umzimba, mhlawumbe umbhulelo, mhlawumbe unomeqo, uphinde futhi usizakale. Nabo futhi abagulayo uthola ukuthi bayagula nje izinto zabo zivalekile zimnyama, siyakhona-ke ukuthi nabo sibavulele. Mhlawumbe wazala wembethe, utholakala ukuthi wena izinto zakho azilungi ngenxa yokuthi wena wazala wembethe. Siyaphinda futhi umbulwe, udle ukhamba lesambulo la uvula khona izinto zakho bese zivuleke, kube kuhle, kube mhlophe. Senje njalo-ke la koQwabe komnguni kophakathwayo koyeyeye kokhondla. Siyatholakala-ke endaweni yasemahlabathini. Inamba kamakhosi uQwabe ithi 072 311 2928. Makhosi.